Maya payabak po kapatid kang Kristo. Iabetala po kinireng misang makatukhi dening kayadwanan. Kapasalamatan dari Alianige and Torno family, Amelita D. Balyeser, Dr. Conrado Balyeser, Korean Pitang Narciso Children, Five Sister Manansala family, Emmer and Lydia Paras, Dr. Conrado Balyeser III and family, Attorney Dan Balyeser and family, Ricardo Torno and family, Romana Marie Paras, Amelia Beatrice Stiger, Emma Paras, Walter and Annabelle Stiger, Navarro families, Cybert family, Griffin family, Nelia Lopez, Carol L. Marin, Maninang family, Vicky Aguilar and family, Anunciacion family, Eric and Mela, Tay and Jan Manusik family, Basilio Tan Pino family, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo and family, Seferino David and family, Elena Bacal and family, Remedios Agliam and family, Gypsy Mercier, Annette Mandem, Emma and Lydia Paras and family, Remy Deyang and family, Beth Flores and family, Mary Victory de la Paz and family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ronnie Nigo Pino, Lydia Vargas, Mila Flores. Masayang kebay tanda po, di Tristan Shannon C. Manusig, Reverend Father Marvin Sinlaw, Camille Deyang, Shulamite Bungkay, Yuan Gabriel Domelitita, Princess Lira Quezon. Sariling kapagnasanda po, Richard and Chona Yumal and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosham family, Oscar Manalil and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Ding and Tess Bucco and family, John Paul and Amy Bucco, Martina Eileen de las Salas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sherilyn Pasion Corazon Salde and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Jessica Marie Feliciano, Nelia Lopez, Benigno Ocampo and family, Corazon Gomez and family, Arsenio Ramos and family, Edwin Ostero, Jeremiah Ilago, Forever Ilago and family, Carla May Tolentino, Kimberly Clark, Balingit, Shane, Allen Gamboa, Ciro Maverick Fabila, Ana Katrina El Marin, Valencia, Makibomorg, Ga and family, Leon Marcos Curay and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Christine Racing, Reisnes, Cervantes, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Rachel Jess Garcia, James Andrew Espiritu, Elvie Maninang, Trina Cheryl Manusig, Sunday and Let Basilio Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Iñigo Pino, Rogie Enriquez Charity, Bodog and family, Corazon and Casey Tembresa, Mitos Ocampo, Jerome Garcia, Lea and Alva Trinidad, JD and Shell Amistoso, Coltman Max Matthew and family, Esmeralda Tiglao and family, Renilyn Crawford and family, Mika Maris Gabarda family, Bondoc family, Ramon and Merly Limio and family, Marivic Chidalabas and family, Cesar Castro Jr. and Ter Castro, Eric and Rhea Reyes, Cesar Castro III and children, Ferdinand Tuazon, Yang Katakutan and family, Det Enriquez and family, Son Quillor and family, Mason Eden family, Larry Len Joseph Laxina, Aleth and Arnold Nunca, Delia Jimenez, Hazel Jimenez, Lord and Dens Bulanadi, Lori Bulanadi, Vina de la Paz, Roma, Dizon, Dondon Manangkil, JC Laksamana, Brian Quabiz, Lydia Vargas, Randy Bondoc, Jeneline Bondoc, Randy Jr. Bondoc, Ralph Bondoc, and Lydia Vargas. Malagwang kapadananda po di Teresita, Abelardo, Erlindo Corazon, Eduardo, Cynthia, Jonathan, Glorioso, Cirilo Agnes, Celestine Tanglao, Angie Tailan, has Jasmine Koshiang, Philo Felix, Edna and Joshua Rodriguez, Agnes Malyari, Evelyn Gan, Lydia Paras, Abet Fernando, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Almeida,
Junjun Perlas, Bo Mercado, Leo Perlas, Jacob Dave Zamora, Danilo Bernardo, Emmanuel Bernardo, Eddie Guzman, Daniel Bernardo and family, Gabriel and Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Perlita Lopez, Alejandrino Diaz, Chito Maninang, Jasmine Cosyang, Abel Fernandez, Hishel Pineda, Norma Pineda, Nazarena Bacal, Geraldine Aidan, Eduardo Calma, Luz Navarro, Lenny Lising, Susan na Manuel Senior. Mapayapang paglalakbay ng pong Elmer and Lita Manangkil. Para po ka rin kaladwadari, Luella Castro, Gabriel Coronel, Jose Tadeo, Esther Tadeo, Miguel Franco, Justo Lacson, Jesus Atungol, Rosalinda Bondoc, Carmelita Castro, Epifanio Castro, 40 Days of Priscilla Puno, Angelo Purificacion, David Manuel Milagros Dizon, Claudine Joyce Cristina Leandro Corazon, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Dean, Lucia David, Agueda Maximo Pepe, Rosendo de las Salas, Rubel de las Salas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Salas, Isabel de las Salas, Sunny Pinga, Justo de las Salas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Chubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguman, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Noel R. Pineda, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Jacobo, Carmelito, and Purificacion, San Jonco, Felicissima Aison, Rodolfo Alair, Ines Alair, Maria Sabrine Joy Alair, Vicente Maria Pablo Tan Ireneo Juanita Basilio, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Filipina Mercado, Boy Malyari, Romeo Mercado, Erlinda B. Di Marucot, Eusebia Carmelino, and Saturnine Alianigi, Maria B. Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Felicito Christian Fortunato, Celedonic Marianito, Telesporo, Leonica Banal, Corazon Manarang, Deogracias de Guzman, Eugenia Cabakungan, Romualdo Cabakungan, Loretta Anunciacion, Lino Anunciacion, Jerwin Malik, Amelia Gomez, Rolando Gomez, Generoso Ananiano, Magdalena Ananiano, Esteban Ananiano, Winifreda Lacson, Crispina Ordonez, Bernadita Tira, Ernesto Aison, Marcelino Pineda, Jimmy Aison, Delino Manulit, Efren Manulit, Serapion Lasatin, Anablena Lasatin, Al Christian Garcia, Domingo Navarro, Cornelia Navarro, Agustina Rose, Salvador Canlas, Marciana Tolentino, Teresita Base Barameda, Fernando Beatriz, and Ernesto Muldung, Dominador Demetria, and Paulino Muldung, Dabianos Barillo Jr., Carlito Garcia, Nestor Anunciacion, Noel Maninang, Arnel Efren, Miling and June, Jennifer and Marlene, Apula Ding, Lornalita Garcia, Diosdado, Clara Edmond, Rebecca, Abel Tanweco, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Roland Garcia, Alfonso Buenafe, Lucia Juanito, Yuning Elizabeth Buenafe, Rodolfo Buenafe, Christian Buenafe, Arnel Cornelio Sicanco, Manuel Flores, Juana Mondo, Gregoria Clarita, Alfredo Rosalinda Angelina, Antonio Ernesto Maria Manuel Sochanco,
Michael Sochanco, Irene Sochanco, Lelaine Buenavista, Rodel Ernesto Limpin, Vilma Cabalen, Lilian Trinidad Montiet, Tomas Canton, Silvestre Canton, Jose Borlongan, Julieta Ligaspi, Priscilla Quinto, Maria Clara Borlongan, Venencio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Almar Pangilinan, Henry Lising, Amando Sarmiento, Vincent Paul Arimado. Ang popuring sablang kaladwang mangailangan king pakaluluningin. Kaya nagining pa, payanak pa ang Espiritu Santo, Amen. yung grasya ng ito tayo sa Kristo, yung lugudan ng Diyos, sa laning Espiritu Santo, manatiliya, kaya kayungan, At keka antimorin. kapatatan Ginoo,
ing ebanghelyo tamong ini, sabihan na kikatamo na ing kaisipan na ning Diyos, makailiwaya, kaya kaisipan na ning tao. At atimong disipulo na ning tayo sa Kristo, kailangan intukyan tamo ing kaisipan na ning Diyos. Kapatid, di mo pa magsadya tamo, kaniting baralamisa, di siyang talapa mo dahil meging kasalanan tamo, at manyatang patawad. Yakastang miyagdanagdan ing kapanisyan magumpisal ko, King Diyos na mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong binaking isip, amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan, ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko King Diyos, aginuta mo. in Diyos sa may pahin tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpahang patao, daring kasalanan tamo, dala na kataas sana, King Bie Alanganga. Amen.
Kukutang na kaya kami ngeni, ning anak mong Yesus, nung ninuya, at nung nano, ing kabaldugan na king biyemi. Sapan mo keng makakilala, kaya kapamilataning pamakirake mi, king mismong biyen ng mit mong lugod, king kapupusan at king alang kaimutan ng pamanyuyo, pati na king kayang krus. Kapamilatani ti maging kaluguran na kesana, iking tinakman kaya ating biyena, biyemi at kambena, maging talasayo kami, ting metong at keka, o Diyos ming mabibiye, tiagon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Dinina na akong pamanalastas ng Ginu at eko linaban o ginulot kayo. Inirap ke inggulot ko, karetang mamatbat ka na ako. Eko laman inambanganan, inyang inumisda ko. Inyang sepulyot de ing balbas ko, at tigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, inakong nanubalang. Uling ing ginun Diyos, yang kakubabia kasaupan. Sinik na ko ing loob ko, ban api batakula. Balo ko, king emil ako ing kakong dangalan. Uling ing Diyos malapit siya, at patunayan na, king alakong panikasala. Atin masikan alub abisang mandalom kanako. Bustan yung munta ka ni king husgado. Pabustan yung karin misang pang demanda. Inginin Diyos, ya ing mismong maglawalo ka na ako. Ninungini ing makapatuni, king mi kasala ko. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Kaluguran ke ing Gino, uling pakirandaman nako, ning manalangin ko. Pakirandaman nako, ning mamaus ko kaya. Inyaying kanakong ausan, hanggang ating kong pangisnawa. Inyang miras ko, king dingit na ning kamatayan, at atal na ning siyol akarinan, mi kapwanan kong takot, ampong kaligaligan. Kanita, minaus ko king lagyo ning Gino, ngako, o Gino, pagparalumpo ko, iligtas mo ko. Mapaglunos siya ing Gino at makatuliran, ing kekatamong Diyos, Diyos yang malunusan. Ingatan ning Gino, detang alang akarapat, inyang atsuko king panganib, yaing kanako sinagip. Iligtas na ko king kamatayan, ingwa ko kung mamagos, pinulis nangan, at ena ko pepaboren, meraig king kabiguan, king harap ning Gino, karin ko mabibye-bye.
Mamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, nanong kwenta na ning sabyanan ning metong a tao, atin kong kasalpantayanan, dapat na, na naman patutwanan niti. Akabus ne, kaya ing antikaniting kasalpantayanan? Halimbawa, ating kapatad amay ngailangan imalan na talang apangan. Nanong kwenta na ning sabyan mo kaya, sa panakasana ning Diyos, kapay dimla at mga kasanang masalese. Nung emo naman dirinan imalan ing sulod na at kanan panulo ng danop, makanya niya naman ing kasalpantayanan. Nung bukod yang mong mapaniwala, dapat alane mang tapat amayayakit kambena, kasalpantayanan yang mete. Dapat atin namang sasabing, ika ating kong kasalpantayanan, ako naman ating kong dapat. Ing pakibat ko naman kaya antikaniti. Ipakit mo kanako ing kasalpantayanan mong ala namang nanong dapat, at ipakit ko naman keka, king kapamilatan daring dapat ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Bukod kong apagmaragul ko, yapin ng krus ng ginutamong Heso Kristo. Uling king kapamilatan ng krus na, inyato metene para kanako, at ako metenako king yato. Manatili kayo At keka ang timorin. pamas sa aking may babalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Ninakad niya Jesus nga bera ding alagad na papunta king balena ning Cesarea de Felipe. Habang lalakad la king dalan, kanang kinutang karing alagad na kayang palagera deng tao ninu kanu ako. Parang may kibat, sabihan na ring aliwa king ikay Juan na maminyag, sabihan na naman ding aliwa king ikay Elias, at sabihan na naman ding aliwa pa king metong ka kanu kareng profeta. Dapat ikayo naman, kayang palagayo, nino ako, nga ng kinutang karela. Ikayong Kristo, nga ng Pedro. Kaya badanita, pinabili na karela, king era pa niya biyan iti, kanino man. Pigmula na lang tirong Jesus, ning kayang alagad, nga na, sukat siyang dumalan, lakal, nakasakitan, ing anak na ring tao, isakwil na ring mga tuwanan ning balen, ding pamuntok da ring sacerdote ding eskriba. Papatere, dapat kingatlong aldo, subliyang miye. Malino ng sinabi, karela iti. Kanita, kayawani ng Pedro Jesus karing alagad, at tinutulya king sinabi na, dapat narapan na lang Jesus ding alagad na, at
sabihan ni Pedro, nga na, tumayo ka na ako, Satanas, ingisipan mo, king Diyos, nun king tao. Kapalapitan na lang Jesus kaya, rinda ka na tao, ang pwedeng alagad na. Nung bisayang tuki ka na ako, ing ninuman, nga nakarela, pahilyana, ing kayang sarili, pusana na ing kayang krus, at tuki ka na ako. Huling ninuman, magnasang sagip kimbiyana, abating naiti. Huling ninuman, kabatingan, kimbiyana, king uli ko, at king uli na ning may pabalita, akit naiti. Kapataring may pabalita, ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. makamala na kapatid, hindi tayo sa Kristo. Patapo ay na ako kakilala. Sabi na rin aliwa, among, lupa ko pong Amerikano, ate. Wala. Kasi po next month, mag-75 ko. O yan, At, tatanggap man ko na po yung kakong sarili. Tatanggap ko na po yung natural, kaya ka na akong sarili. Happy na po yung natural yan. Tabalo rin ang aliway, dapat tatanggapan. May nakit na gugupo na yung makanyan, matuling nga pabuhak. Hindi makalakad. O sister, tatanggapan niya naman yung kayang sarili. Ayan, as of now po, salt and pepper yan po yung kakong buwak. Siguro next year, maging salt niya mo, ala na yung paminta. Aga nakakpo niyang Bercy High School ko po, flat top ko. Flat top. O niyang nilog ko seminaryo, uling may papanurod lang mo rin seminarista. Niyang ating pera, paurod lang na yung kakalaguran kung ipanurod kami. Potang akit na kang plata, petak buring-guran. Masakit yung plata, pada. Makanya na. Diyan kanita, paurod ka kayong karang barberia, isang plata ka niyang plus. Pakalawin din makanya nung maglanding yung aeroplano. So, pepakabang kaya po yung buwak ko. Bakit na ako paurod? Uling usula rin yung Beatles kanita. Napakabang ko niya yung buwak ko. O yan, Nga kanita, may kaba na may kaba yung buwak ko. Ang kaketang, kanita, ako papaurod. At pinyarala rin barberia. There was a time na makasara na nga ng barberia. Ala ng paurod. O makakaba lang ang buwak din tao. Sumakuyad ka buwak kanita, 1970s. Nanong bring sabihan, sundalos ka. Okay, makota na po kanita po sabihin kaya niya mga kanita akilala kayo po. Pote na ako kakilala na. Well, bali niyo po maniwala. Nakayukukutnan da ako. Mangot maniwala ako kayang Bible na. Maniwala akong talaga. You know why ako? For these following reasons ako maniwala ako kayang Bible. Kasi in the Bible, the greatest personalities kayang Bible. Ela po perfect. Makasalanan lang. Then kaya katamong national hero po tang mamasa ka karela. Nakaisip, tawla kaya rin ni Oli. Lala pong kasalanan. Bala mo perfect la. O na yung kayong Bible, akit mo. Datang the greatest among them. Old Testament, King, yung sikat, Haring David, Solomon, may kasala rin. May kasala lang. Kayong New Testament, ninong halimbawa, San Pedro,
our first Pope. Okay, ang Ebanghelyo tamo ngayon, may sabulyo kang gino tayo sa Kristo. Alam niyo bakit? Dumayo ka na ako, Satanas. Uling kaisipan mo, makatao ya, maka-Diyos sana. Kasi, sinabi na yung gino tayo sa Kristo, kaya ba't nang mipas siya, kayang kasalpantayan ng Pedro kang Jesus na ikay ang anak na ng Diyos. Kaya ba't Anita, niyang sinabi ng ako dumalang kong kasakitan at pangapako keng krus. Kamatayan. Anang Pedro, malyari kaya kayan. Kaya naburing dumalang kasakitan ni Jesus. Mga pinaning gino, dumayo ka na ako, Satanas. Medyo mimwayan sipan mo ita, dumayo. Yung kaisipan mo ay makatawan, ay maka-Diyos, makatao yan. Ito po yung sangkan. Anyapin maniwala ako kayong Bible. Baliw bakit? Halimbawa, ay Pedro, malyaran lang sabihan kang Marcos. Marcos yun yung may sulat. Mark, malyaring pagsabing mayap. Muna ako bubulgar. Mga karine. Dininay kayong ginutayan sa Kristo. Nung beses ako pa mo yung leader yun. At kinaya mo yan. Kena. At sinulat mo pa yan. Kayong Ebanghelyong yan. Sinabi na ninyo, Satanas, makuha ka. Dumayo ka. Makarine. May makarine tana. May ngari ka mong papa na kay makanya niyang makasulat. Kaya ka, nyapin, authentic la ng sulat na rin. Bakit? Ela po edited. Ela edited. Ela maka-edit. Makota na ka rin. Na anong lesson na kwata mo kaya katanging Ebanghelyong yan Hapan itang panikawanan tamo yung maging kaisipan tamo maging kaisipan na ng Diyos. Medyo masakit na. Wow. Bakit? Uling once you follow the Lord, sakwil mo yung sarili mo. Muli sabihin, kaya kang kaisipan. Following the Lord means following the teachings of Christ. Nung naling kayang kaisipan na po, yung kayang paralan, dapat yung tukyan tamo. Yan, Parang masakit pina. Masakit. Anyapin, nung bisa kang tuki ka na ako, isakwil mo yung sarili mo and follow me. Anyapin, we have to study about the teachings of Christ, yung kayang kaisipan, the ways of the Lord. Makanan tayong ato kayo, nangita mo balo yung kayang tuturo. Ating kantang kaya na, tang sikata-kantay, tang my way, balo yung sigurita na. Ako na kakanta, waling tayong lasenggo, pota, paborito day niya. Pilanong mete kaya tangkat na nga ita. Ipamatela ng tao kayong my way. Ako balo, I did it my way, po makanya rin kaya katamong team song. As disciples of the Lord, yung dapat team song tamo makaya niya po His ways. Yan, alway tang my way, the ways of the Lord. Yung kakaduang lesson tam mapinin na tanggapan tamo yung kasakitan. Nangi Pedro ay naburing tanggapan. So, natanggapan tamo yung kasakitan is part of our Christian life. Wari, potang dinalan tang kasakitan. Mababiyasa tamong keng biye. Yes. Mababiyasa tamong keng biye. Yung pong seminarista kami, ating kayang kaklase, high school kaya pa mo, may tenora yung both parents niya. Both parents. Habang mas nang ko,
Anong ka-mature? May ngalakuan kami ngayong maturity. Uli sigurong kasakitan. Matakalya, worries can be. Pero balo nang inarapan at may grow ya because of suffering. Naman gana-gana matura kayong suffering Ita kayong kakatangkasal pantayanan. Itapin, because of the suffering of Christ, maging bunga, ing kakatamong kaligtasan. Ito po, ning Ginoo, you want to be my disciple, deny yourself, carry your cross, and follow me. Kanya pong kahit San Marcos. Ito pong alawang version kang St. Luke, if you want to follow me, carry your cross daily, at niya pong daily, at niya addition daily, lawin niya po na kahit itang simpleng kayo siguro ay in the experience of Luke, itang Aldoldo, akakit na yung kasakitan, and follow me. So, party na yung biyata mo yung kasakitan. Harapan tayo po. Balo nyo today, naring celebration tamo today. September 15. The triumph of the cross. Nyata tayo pigmisa. Triumph. Halya. Dolorosa. Dolorosa pala. Yesterday, we celebrate the triumph of the cross. Today, we celebrate the sorrows of the Blessed Virgin Mary. Can you imagine we celebrate sorrows? Ita mo Kristiyano, makahiliwata mo. Pag umasyan tayong kasakitan, the 7 sorrows of Mary. Napo naman, we celebrate the Feast of the Cross. Entitled na, The Triumph of the Cross. Isipan niya, The Triumph of the Cross. Uriin sabihin, yung kasakitan. Kasakitan ngayon na, napon triumph. Epa tinatang yung kasakitan na tinang triumph. The Triumph of the Cross. Yan. Huling mapupupos kayong kasakitan, yung kakatamong biye. Bilang metong Kristiyano. Ating ligaya, ating kaligayan. But then, in a pin, we must carry our cross and follow the Lord daily. Yan, sana po, we pray that inipin ing ugali tamo, ing kaisipan tamo, at ing gagawan tamo, makayagpangan kayong kaburianan ng Diyos. Talakad ko po, pasyag taming kakatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng buktong aginutam. Pengagliging upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete. King katlungaldo, sinubliyang maybi, pepay ta siya banwa, makalukluk wanaring Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabi, ampong may nga mati. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bi alananga. Amen. Adwantawo king Ginoo ing ipagluluna katamo at sopan ding sablang mangailangan kaya ng atang manalangin, umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ginong Jesus, umeka at sopan mo ring makakilala king karelang talapagligtas at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring kulang tetagan, mi biebe ang gaking karelang kasalpantayanan,
at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring alang sapat a imalan asulod at kulang pamangan. Apawi ing karelang danop aldo-aldo at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring manatiling alang pansin king kasakitan, makapadurot karela at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring mamusan, kareng karelang krus, a eman makibalo king ika ing tutukyanda at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sopan mo ring mibibili king panganib, karing biera, alangalang keka, at king ibanghelyo, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, uling maniwala kay keko. Apatutuwanan mi sana, ing kekeng kasalpantayanan kapamilataning, pamibiyebiyay mi agpang, kimbiye mo, ngenit, kapilan pa man. Amen.
tama rin kakot kaya kaindaon matanggap la sa harapan ng Diyos ikpang may payan tutu. Tanggapan sa ning Ginoo ting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalain, ning kaya kang balayan at tanggapan mo rin kaya kaming ain. Palalasanang ing pamanyambaning balang metong ngeni keti, magdalang kaligtasan karing sabla, pagkalumoy ti kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ing ginuma natili at kaya kayo, At kaya ka ang timurin. yat nayar ang puso yu. Makayat na ano, king Salamatan Ginoo. tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulinim, pasalamatan na kaparati namang karino, ikpa Diyos kingalangang alabos may paya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kapamilatanin kayang pangabait, may bait keng pasibayo, king kayang pamaylasa, may kabus ke king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, may baong kami, king biya langangga, king pamagbalik na, king kaya kang ligaya. Lunggob kami, king kayarian mo, banwa. Kulinita, makiyagom kami kingalang karing angel at santo kabang daralitda kingalang tuknang dang pame kapuriang keka at ngaming kakanta. Kaping banal ay pa. Ikaing panibataning sablang kabanalan, linita pagparalampumi, kabanal masa, ating ayon kayong Espiritu mo, ban para kay kami, madalang kataon at daya, ning ginuming Yesu Kristo. May midaong ko sa loob, kayong pamaylas at kamatayan, kayong walay tinape, e pasalamat siya kaya ka, pirasane, binyane, kareng kayang disipulo at nga na, nagapan niya iti, kayo nga na't kananye, iti nga na akong katawan, amidaon para kay kayo. Makayo mo na makabating apunan, ang kingwana yung kalis, pasubahin papasalamat kaya kadbinya ng kalis, karang kayang disipulo at nga na, nagapan niya iti, kayo nga minong kokaniti, iting kalis ni kanakong daya, ing daya ng bayo talagang tipan, amibubu para kay kayo, para kaling sablantao, mangketa mi patawaran la rin kasalanan, at tanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Raning Kasalpantayanan,
kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mong daral ng miyakeka, ting tinapya na ning biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuham, kaming asanang misulusulog yung katawan at daing Kristo, tipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kaya kami ay pa, sa iglesia mong makalaganap king metong ayato man miganap yakin lugod. Kami ning kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo ay Florentino ding sablang pari. Kaya nakamula naman yung kapatid mi pepainawan at mananayin subling miye, isablang mayaw na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kingan. Kawal mo king karapat dapat yung magkamit, king biye alanganga. Bangkayaben wana Virgen Maria ay indunin Diyos, San Jose ding Apostol, aling sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian kaya kabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kay pang maibayan tuto kaguning Banal Espiritu, pupuriyan nakat parangalan, aing manggaman, king alanganga, momento nga pamilya ng Diyos, manalangin taking pakaringaman ng tiro na mismo ng Ginoo. Tapos mo kami o ginuking sablang marok at maligad mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, king kasopan ng kakang pakalulo, marati kayong may kabos kayong kasalanan na maligtas kayong sablang kaligaligan, kapang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo nabi, galing kay apostol, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko biya ko kaya kayo, masaba balikdan ni kaya kaming kasalanan, nunalawen mo yung kasalpantayan ni kaya kayong iglesia. Pamayapan may ang pombilugan, nagpangking kaburian mo ikang mabibiya at magari, unggaman, king alanganga. Amen. Ang kapayapan, ang ginamanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Bakit tangin, may kakanmetong tao, king kapayapan, kapayapang kekongan.
simelo ko king kasalanan, yaw tumapala daling mayaws, king apuna na ning kordero, Ginoo ay kumatampang tanggap ka, dapat ikasmiyang amano mo kumayap na ako. katawan ng Kristo. Amen.
Manalain tam. Ginoo, mananasanang iting Eukaristiyang pikuluban mo kami. Ayaw pluwensya no ring dapat mi at pamaisip. Ang tabayanan na kesana tarian tuntun king dalan ning kekang espiritu tiyadon mi ing lagyunan ning Ginong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimuri. Kansanara kayong Diyos sa may payan tutu ingigpaan na kating para espiritu. Amen. Kapadaring misa mi daw ni metaking kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya pa eldo po kayo. Maya pagmapit mo. Glenda o kasi ano? Ay. Kasi ako ni Glenda.